Programa Chekanchay ñannikita hamushan kampaq. Tutamanta yupaychana. Qampaq kayka wakichikuy chantaka uyari noqaykuwan. 15 chunka kaq. Septiembre killamanta. Jeremías P'ankapi hatunpi kasan chunka pisqayuq huch'uyninpitaq chunka suqtayuq. Kay hinamanta Tata Diospaq palabran nisawanchis nuqanchista parlamusqayki tiyan chay parlasqayki mikhurqani. Chaytaq sunqu qallallayta kusiyta sunquy ukhupi qawarqa imaraykuchus qampatami kani Diostata tukuy atiyniyuq Diosni. Chayrayku kaypiqa Jeremías nisan tatay chay palabraykita nuqa uquykapurqani, mikhuykurqani chay palabraykita chay palabraykiqa nin tatay nuqapaq miski karqa. Chay palabraykiqa manchay lindu karqa nin Jeremíasqa. Kikinta nuqanchis Dios palabranta sapadilla estudiarikunanchis tiyan, estudiaspaqami kusasumanpis hina nin hermanosni. Chayrayku nin kaypiqa si Tata Dios palabranta sunqunchishpi hap'ikunchis chayqa nuqanchispaq nin manchay k'acha lindo kasha nin hermano. Chay Dios palabransi umanchisman churanchis chayqa Tata Diospaq palabranta chayqa hermanosni nuqanchispaq nin chayqa qhipaku nin qurihina umanchispaq. Nima chaymanta urquyatinmanchu, nima chaymanta waqladuman churapay atiwasumanchu. Nillanta kay San Juan P'ankapi kay hatuninpi kasan suqta huch'uyninpita kasan suqta chunka kinsayuq. Kay hinamanta Tata Dios palabran watiq nisallawanchista Espirituqa kawsachiq aychatari wanqalla nuqa parlaykichiq chay nisqasniqa espiritumin kawsaytaq. Entonces chayrayku nishan kaypiqa Tata Dios palabra hermanosni Espiritu Santoqa nuqanchisma imata hayawanchis vida. Chay pero aycha cuerpoqa mana chayta hap'imunanchu. Tata Dios palabranqa nuqanchispaq kashanin espiritu y kawsay vida. Tata Dios palabranqa. Chayrayku Tata Dios palabranta nuqanchis qhawarikunanchis tiyan, estudiarana tiyan hermanosni. Nuqanchis sapadiya mikhunanchis tiyan. Qusqa nuqanchis nisuman por lo menos kaypiqa Tata Dios palabranqa nisawanchis sapadiya o leespaqqa nin astawan limpuchakunchis. Pero mana Tata Dios palabranta estudianchaqa mana pantasuman hermanosni. Mana uq dia mana leespa mana purikunanchischu tiyan. Imayntachus mana mikhusqaqa mana purinchischu. Kikillantataq kay Dios palabran kashan hermanos. Kankunaqa ñawirichis, ama kankunaqa shuyaychischu pastorpi, hermanopi, misioneropi, mana. Nuqanchis puni mismo nin masqharikunanchis tiyan, qhawarikunanchis tiyan Tata Dios palabranta. Tata Dios bendicichun palabranta. Amén hermanos, orakusunchis. Tatay yanapawayku kay palabraykita astawan entiendenaykupaq, kay palabraykita sapadiya mikhunaykupaq, sapadiya chaymanta kawsakunaykupaq tatay. Imayntachus kan palabraykipi nisan mana runaqa t'antallamantachu kawsakun, sino palabraymantani. Chay palabrayki kachun nuqaykupaq huk kawsay vida y chayman hina thasqikunaykupaq. Kanlla chay sunquta quwayku, kan Espiritu Santuykita quwayku. Tukuy chayta manikuyku qhatuwayku Señor Jesucristo sutinpi. Amén, Señor. Bendición kachun tukuy qankunapaq. Wakichikuy sapap'unchay.